ntabwo nazana umwana w'abandi ngo yicwe n'inzara. Sinzi ngo ni vuba cyangwa ni kera, ariko byanze bikunze bizabaho. Abakobwa ntabwo byoroshye. Hirya no hino mu byaro by'u Rwanda bitandukanye, ni kenshi iyo umukobwa yatinze gushaka, rubanda bamuha urw'amenyo bagira bati yaragumiwe. Nyuma yo kuvuga ibi ngibi, ni kenshi bahita bibaza ku mpamvu zaba zaratumye atinda iwabo, bityo akaba atarubatse urugo nk'abo bari mu kigero kimwe. Ku mpamvu zibazwa na benshi, hari uko ashobora kuba yararozwe. Ibi ngibi byo imiryango ye ibisamira hejuru, kubera ko bahita batekereza ko umwana wabo yarozwe, bityo bakaba bafata iya mbere bajya kumushakira umuti. Ku rundi ruhande kandi, rubanda bo hari abadatinya kuvuga ko uwo mukobwa aba yarabenze abasore benshi, bityo bikarangira abuze n'umwe. Abandi nabo baterura bavuga ko bishobora kuba byaratewe n'imyifatire ye, imico mibi mbese ituma abengwa n'abasore benshi. Gusa igitangaje, nubwo rubanda bibaza byinshi ku bakobwa nk'aba ngaba, kenshi hari n'igihe uba usanga nyir'ubwite cyangwa se uwo mukobwa watinze gushaka ari we wabigizemo uruhare, ndetse ari byo bimushimishije. Mbese muri rusange aho usanga yaratinze gushaka kubera ko ari byo bimunyuze kandi bimushimishije. Kuri ubu ngubu mu rubyiruko hari umubare w'inkumi ndetse n'abasore baheze mu busiribateri baranze gushinga ingo, nyamara ntacyo babuze. Mbese muri rusange ndavuga ko baba bafite amafaranga ndetse na byinshi bagezeho mu buzima, ariko bagatinya gushinga urugo. Ku rundi ruhande kandi, ni kenshi nanone uba usanga mu basore harimo benshi batinye gushinga ingo, ku buryo bashobora kumara igihe kirekire iwabo, ndavuga mu busiribateri bwabo baratinye kubaka izabo. Mu mvugo imenyerewe na rubanda, benshi bahita bamuha urw'amenyo bavuga ko yakandagiwe n'intama. Hari n'abandi kandi bayoboka inzira yo kuvuga ngo yararozwe, bityo hakenewe umuti cyangwa se icyamufasha kugira ngo abe yakira. Hanyuma se ko twibanze kuri izi ngingo zo ziraganisha, reka twitse gato mu muryango w'ibyamamare mu Rwanda, twibaze tuti kubera iki hakomeje kwiyongera umubare nyamwinshi w'inkumi ndetse n'abasore batinya gushinga ingo, nyamara bafite ubwamamare, ubutunzi ndetse n'amafaranga. Ndabizi neza mu Rwanda ufite umunyamakuru ukunda, ariko nanone ukaba wibaza niba atari umwe muri abo ngabo batinye gushinga ingo. Yerwo rwose birashoboka cyane ko yaba ari umwe muri abo ngabo, kubera ko mu Rwanda dufite umubare nyamwinshi w'abanyamakuru b'igitsina gabo batinye gushinga ingo. Uyu munsi rero ndagira ngo unyemerere nkutembereze mu banyamakuru 10 b'igitsina gabo bigaruriye imitima ya benshi, nyamara bo bakabura abo baha imitima yabo mu byerekeranye n'inkundo, ngo maze batere iya mbere bashinga urugo. Hanyuma reka nkwibarize, yaba ari bwo bwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro wa YouTube? Niba ari bwo bwa mbere tuguhaye ikaze, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Amazina yanjye nitwa Journalist Thierry. Murakaza neza mu isi y'abamamaye, aho ubuzima bwabo bwanditse ku cyapa kiri mu masangano. Ikaze. Ku mwanya wa 10 turasanga umunyamakuru Irene Murindahabi. Irene Murindahabi yabonye izuba ku itariki 12 Kamena umwaka w'1992. Ni umunyamakuru watangiriye umwuga we w'itangazamakuru kuri radiyo ya Magic FM, nyuma aza gukomereza ku bitangazamakuru bitandukanye harimo nka radiyo Isango Star yavuyeho mu mwaka wa 2020. Aza gukomereza ku bindi bitangazamakuru bitandukanye harimo nka Isibo TV. Mu mwaka w'2018 Irene Murindahabi amaze gukura iritubutse mu mwuga we w'itangazamakuru, nibwo yinjiye mu kindi cyiciro cyo gufasha abahanzi ahereye ku itsinda rya Vestine na Dorcas. Nyuma aza gukomeza afasha abarimo nka Niyo Bosco agifasha kugeza kuri uyu munsi, ndetse tutibagiwe na Vestine na Dorcas nabo agikomeje gufasha kugeza kuri ubu ngubu. Irene Murindahabi ku myaka ye 33 nta mugore afite, ndetse yewe n'umukunzi ntaramutangaza.
Irene Murindahabi ni umwe mu banyamakuru bakurikirwa cyane hano mu Rwanda kubera ko afite umuyoboro witwa MI Empire ukurikirwa n'abantu barenga 800,000 kuri ubu ngubu. Akaba ari umuyoboro wa YouTube acishaho ibiganiro agenda akorana n'ibyamamare bitandukanye hirya no hino mu Rwanda. Gusa nubwo uyu munyamakuru nta by'inkundo abarizwamo ndetse yewe akaba nta n'umugore afite, hari amakuru avuga ko afite umwana w'umukobwa akunda cyane ndetse yaherutse no gutangaza nk'uko amakuru abivuga. Ku mwanya wa 9 turasanga umunyamakuru Dushimir'Imana Jean de Dieu wamenyekanye nka Dashim wahugiye mu nzu y'ibitabo akibagirwa ibyo gushinga urugo. Uyu munyamakuru Dashim yabonye izuba mu mwaka w'1991 akaba amaze kuzuza imyaka 34 y'amavuko akiri ingaragu. Ni umunyamakuru umaze imyaka 13 mu mwuga we w'itangazamakuru. Mu mwaka w'2012 nibwo yinjiye mu mwuga we w'itangazamakuru, nyuma aza kwamamara ubwo yadukanye ikiganiro cyitwa Inzu y'Ibitabo. Mu gace kacyo yahise ijambo ryahindura ubuzima ryigaruriye imitima ya benshi, ahera ko yamamara mu mwaka wa 2017 ubwo yandukanaga nyine icyo kiganiro kuri City Radio. Yaciye ku bitangazamakuru bitandukanye harimo nka Fine FM, City Radio, TV1, BTN TV ndetse na Radio 10 agikoraho kuri ubu ngubu. Uretse kuba akorera kuri Radio 10 kuri ubu ngubu, Dashim ni n'umunyamakuru w'imbuga nkoranyambaga kubera ko afite umuyoboro wa YouTube ukurikirwa n'abantu barenga 600,000 acishaho ibiganiro bye. Ku mwanya wa 8 turasanga umunyamakuru Nkurunziza Emmanuel Ruvuyanga wamamaye mu gisate cy'imyidagaduro ndetse n'imikino. Uyu munyamakuru Ruvuyanga yabonye izuba mu mwaka w'1990. Kuri ubu ngubu amaze kuzuza imyaka 35 y'amavuko akiri ingaragu. Ruvuyanga ni umwe mu banyamakuru batahiriwe n'urukundo kubera ko mu mwaka wa 2023 yakatuwe n'umukobwa witwa Ntiyamira Fiona nyuma y'uko yaramaze kumwereka inshuti, abavandimwe ndetse n'ababyeyi. Nyuma yaje kuvugwa mu nkundo harimo nk'umukobwa witwa Christella, nyamara ibingibi nyir'ubwite abihakana yivuye inyuma. Ku mwanya wa 7 turasanga umunyamakuru Nizeyimana Philbert wamamaye nka Philipita. Philipita yabonye izuba ku itariki 12 Ukuboza umwaka w'1989, akaba amaze kuzuza imyaka 36 y'amavuko akiri ingaragu. Mu mwaka w'2011 nibwo yinjiye mu itangazamakuru ahereye ku Isango Star yamazeho imyaka igera ku 8. Nyuma mu mwaka w'2020 nibwo yakomereje ku Isibo TV aho agikora uyu munsi mu kiganiro The Choice Live cy'imyidagaduro. Philipita uretse kuba ari umunyamakuru wabigize umwuga, ni n'umuvanzi w'imiziki uzwi nka DJ ndetse icyarimwe na MC, tutibagiwe n'ubuhanzi bwe kubera ko ari umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 6 turahasanga umunyamakuru Rugangura Axel, umunyamakuru ukunzwe bidasubirwaho mu kigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA. Ni umwe mu banyamakuru bigaruriye imitima y'abatari bake hano mu Rwanda ndetse no mu hanze y'imbibi z'u Rwanda kubera uburyo azi kogeza umupira, tutibagiwe n'ubusesenguzi mu byerekeranye n'isi ya siporo. Rugangura Axel yabonye izuba ku itariki 30 Gicurasi umwaka w'1988. Kuri ubu ngubu amaze kuzuza imyaka 37 akiri ingaragu. Uyu munyamakuru kandi ni umunyamakuru wavukiye i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, gusa kuri ubu ngubu akaba abarizwa mu Rwanda ndetse ari n'umunyamakuru w'ikigo gikomeye hano mu Rwanda RBA. Aganira n'igitangazamakuru Igihe yari yavuze ko umwaka w'2022 uzasiga afite umugore, ndetse yari yatangaje ko azajyana nawe i Doha muri Qatar kureba igikombe cy'isi, mbese mu kwezi kwe kwa buki. Nyamara iki gikombe cy'isi cyarakinywe kirarangira
ndetse n'amaso y'abakunzi be yategereje iby'uwo munyamakuru yavuze yaheze mu kirere. Gusa we icyo atandukaniyeho n'abandi ni uko afite umwana w'umukobwa ufite imyaka 10 witwa Rugangura Isarodoha Orunera, yabyaranye n'undi munyamakuru mugenzi we Giramata Aniroskano nawe wamamaye muri iki kigo. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyamakuru Imfura Yacu Jean-Luc. Uyu nawe ni umunyamakuru wabigize umwuga ndetse umaze n'igihe kitari gito mu mwuga w'itangazamakuru kubera ko imyaka 14 yihiritse ari umunyamakuru. Yakoze ku bitangazamakuru bitandukanye harimo nka inyarwanda.com, radio na TV10, BNB Kigali FM ndetse n'ibindi. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 aganira n'igitangazamakuru cya Yago TV Show yari yasezeranyije abakunzi be ko agiye kuzana umugore, nyamara abakunzi be barategereje amaso yaheze mu kirere. Ku mwanya wa 4 turasanga umunyamakuru Ndibyariye Jean Dodier wamamaye nka Jado Max muri siporo. Ni umunyamakuru wa siporo wabigize umwuga umaze kugira imyaka ikabakaba muri 40 y'amavuko akiri ingaragu. Jado Max yakoreye ibitangazamakuru bitandukanye harimo nka Flash FM, radio na TV10 ndetse na Kiss FM agikoraho kugeza ubu ngubu mu rugaga rwa siporo kuva mu mwaka wa 2019. Uretse kuba nta mugore afite, uyu ni umwe mu banyamakuru batigeze bavugwaho ibyerekeranye n'inkundo n'abakobwa. Ku mwanya wa 3 turasanga umunyamakuru Alphonse Muhire Munana wabonye izuba mu mwaka w'1984, akaba amaze kugira imyaka 41 y'amavuko akiri ingaragu. Ni umunyamakuru wabaye ikirangirire, ikimenya bose, icyamamare ndetse akaba ari umwe mu banyamakuru bafite igikundiro. Ni umunyamakuru wamamaye mu biganiro bitandukanye harimo nk'ikiganiro Ibirari by'ubutegetsi yakoreraga kuri Isango Star ndetse n'ikiganiro Inzira y'ibihe yakoreye kuri Radio Rwanda. Igitangaje kuri uyu munyamakuru avuga ko we ataterera ivi umukobwa kubera ko biba bisa nko kumuramya, nyamara avuga ko icyagakwiye kuramywa ari Imana yonyine. Ku mwanya wa 2 turasanga umunyamakuru Martin Kazirye wamamaye nka MC Tino. Ni umunyamakuru wabonye izuba ku itariki 28 Ugushyingo umwaka w'1981, nawe amaze kuzuza imyaka 41 y'amavuko akiri ingaragu. Uretse kuba MC Tino ari umunyamakuru wabigize umwuga, ni umuhanzi, umushyusharugamba uzwi nka MC icyarimwe n'umudije cyangwa se umuvanzi w'imiziki. MC Tino ni umunyamakuru watangiriye umwuga we w'itangazamakuru kuri Flash FM mu mwaka w'2005, akaba amaze kuzuza imyaka 20 yose mu mwuga w'itangazamakuru. Ushobora kuba uri kwibaza umunyamakuru uri ku mwanya wa mbere mu banyamakuru bari gusatira mu zabukuru bakiri ingaragu. Uyu we ni umunyamakuru waciye agahigo ndetse nanone kuri uyu munsi aciye agahigo ko kuba umunyamakuru wa mbere ufite imyaka myinshi nyamara yaranze gushinga urugo. Nta wundi mvuga, ni umunyamakuru Kazungu Kereva umaze kugira imyaka 54 y'amavuko akiri ingaragu ndetse akaba amaze imyaka 20 mu mwuga w'itangazamakuru. Ni umunyamakuru wamamaye mu rugaga rwa siporo kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005 ubwo yatangiriraga kuri Flash FM. Kuri ubu ngubu ni umunyamakuru wa SKFM ugikora mu byerekeranye na siporo ndetse akaba yarigaruriye benshi kubera ubuhanga ndetse n'ubuhangange afite mu byerekeranye na siporo. Hanyuma nyuma yo kumva aba banyamakuru bose uko ari 10 baheze mu busiribateri, ku bwawe wumva ari iyihe nama wabagira? Reka duhurire mu gice cya 2 cya komenti aho wagerageza kutubwira inama wagira aba banyamakuru kugira ngo babe bava
mu busiribateri maze batera ikirenge mu cy'abandi bashinga ingo. Mu gihe nyitegereje ibisubizo byanyu mbaye mbashimiye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Journaliste Thierry. Mukomeze murindwe n'Imana, turabakunda cyane. Hasta la vista.